Agajing Ialehkai ICC T20 World Cup kajing Ialehkai ke Pynlyngngoh ke bahap ke grup A kirang Ialehkai Kricket jong kari Nambia kila Pynlyngngoh ya ke Pyrthei hadin bagila la ban pelim ya ke Sri Lanka ke badai ke champion jong ke Deuba Asia da san peusan runs agani kajing Ialehkai ke Sri Lanka kala job ya ke tos bat kala jet ban bol nengkong agapalitit jong kari Nambia rang Ialehkai khmat jong kari Nambia Clemshan haginong kawang bol jong kari Sri Lanka Hagaba ka Nambia kayo tang kendai peulai runs pat hap riu wicket. Day hagapalitit jong ujan Freilins u all rounder jong ka Nambia. Rengkat bat u Smith bakari Nambia kalakot syaka shispa riu peulai runs bat hap nyau wicket naki ar peu over. Hagaba ujan Freilins ulala ban kamai sau peu sau runs naki ar peu pra balls. Kat bau Smith u kamai lai peu way runs naki kan riu balls. Kricket Nambia ke Sri Lanka kalong shispa riu peulai runs naki shispa ar peu balls. Hagapalitit jong ka Sri Lanka kirang tit bakensai jong ka Sri Lanka kimla shan haginong gawang bol jong ka Nambia. Hagaba ka Sri Lanka kala ban kamai tang shispa pra runs bat hab barok ki wicket hakikat kendai overs. Na pedeng jong ginong tit jong kari Sri Lanka uraja paksha bat ushanaka kidai kirang tit abakut kani jing Ialehkai Nambia ke job ya ke Sri Lanka da san peusan runs